Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović. Da li neko želi reč? Izvolite, koleginice. Dame i gospodo narodni poslanici, u članu 2. na čiji stav 6 se predlaže amandman, predlagač se bavi kalkulacijama na temu finansiranja budžetskog deficita, odnosno pribavljanja sredstava za pokrivanje istog. Naravno, radi se o novim zaduživanjima u inostranstvu i, što je interesantno, predlagač optimistički donosi zaključak da će primanja po osnovu zaduživanja biti veća od sredstava potrebnih za finansiranje deficita. Dakle, dolazi se do zaključka da se novim zaduženjem jednostavno i lako dolazi do rešenja, a preskače se činjenica da se ponovo zadužujemo i da će naplata doći već u sledećem budžetu. Deficit se prenosi iz jedne u drugu godinu, a da pritome postoji mogućnost da on zbog novih dugova i kamata bude još veći. Očekuju se primanja koja mogu ući u budžet po dve osnove, od privatizacije ili povoljnih dugoročnih koncesionalnih zajmova, ali ne znamo o kojim to privatizacijama je reč, a još manje u kom vremenskom periodu će biti završene. Analogno tome, i kada će kredit za pokrivanje deficita biti uzet? Na koliko novca iz privatizacije može da se računa? Šta ako prvi i još nekoliko pokušaja te eventualne privatizacije propadne? Sve su to pitanja na koje nam ovaj član predloga budžeta ne nudi odgovore. Umesto konkretnih podataka o očekivanjima od privatizacije, ponovo se izvodi neopravdano optimistički zaključak da će se proporcionalno smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i stranom tržištu. Naravno, ako bude privatizacije i ako uopšte bude drugih prihoda, sve je to jedno veliko ako. Zato sam u ovom amandmanu i navela da stav 6 člana 2 i treba da počne sa ako. Hvala.